Tekane ka dokha adep khle shermit bat mallo kini gide ingredients kan shet yakane ka jingta yanang kong tu ashim so sa adep grind upiat barang sun adep grind ushing so bala adep pedam bat grind tehang ne an sdi shai ka dokha tekum ne ang asti te kala I ngan seina te haju umpanyang ala te ne ushing so dengan ais utu rong sun bat using bat adep dung dengan sedikit shpang dengan ber sa jira bat udhania powder nang ta ushermit khandit sedikit shagum nishpang dengan ais akan tomato puree so sa bang adep grind nang ta kamelu kat kum kajing tan kam dengan tes ka bakloit man penlong shit ka shit phila ban antat tehang ne ngal ai ki dokha te mentang antap sa shet kumba 10 minit te hadin 10 minit pet pralok ne jingta jonga kala I te kum ne shet yaw ne jingta sarso bat dokha hayeng KHUBLEI SHIBUN